Veliki pozdrav svima. Danas za vas pripremam pileće bijelo meso sa krompirom i šampinjonima na jedan specifičan i jako dopadljiv način. Jednostavno, brzo, lako. Ostanite do kraja videa. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Za ovo jelo nam je potrebno 300 g pilećeg bijelog mesa. Njega ćemo isjeći na tanke šnite. Pola centimetra. I ovo ćemo samo rastanjiti. Ovo isto. Evo sad ćemo to da poredamo po ovoj radnoj površini, odnosno po ovoj mojoj dasci. Stavit ćemo foliju, pa ćemo preko folije još malo da sitno, odnosno tanko istučemo. Evo folija preko. Još ćemo sa druge strane isto tako ponoviti postupak. To bi bilo to. Piletinu odlažemo u jednu posudu. Tu ćemo je marinirati i ostaviti 10 minuta da se marinira dok mi pripremimo povrće. Za marinadu nam je potrebno po pola kašičice kafene karija, mješavine začina, soli, crvene paprike i bibera. Sve to zajedno stavljamo. Naravno, sve ćete ove sastojke naći u opisu videa. Tu sam pripremio i 3 supene kašike maslinovog ulja da bi marinada bila potpuna. Jednostavno ćemo samo rukom to da izmiješamo. Ništa posebno. Evo ovako pripremljeno pileće meso stavljamo na stranu 10 minuta dok mi isiječemo povrće. Meso smo odvojili na stranu i sad ćemo da pripremimo povrće. Prvo ćemo uzeti 100 g luka. Isjeći ćemo ga na tanke kriške. Stavit ćemo malo maslinovog ulja na dno tepsije. Malo ćemo razmazati. Ivice, stranice također. I na ovako razmazanu tepsiju stavljamo luk kao prvu podlogu. On će tokom pečenja da pusti sok koji će nam biti potreban da nam se pileća prsa ne osuše prilikom pečenja. Evo, to je to. Zatim smo uzeli 400 g očišćenog krompira, njega ćemo isto tako na sitne kriškice izrezati. I ovako sitno i tanko izrezano, ali ćemo ga posložiti po ovoj tepsiji, odnosno preko luka. Naravno, tu sam pripremio još 2 supene kašike ulja maslinovog, pola kašikice kafene bibera i 1 kašikica kafena soli. To isto se sipamo odozgo. Stavit ću i prstohvat paprike, crvene, mljevene, dimljene. Pošto je to dio povrća pripremljen, sad idemo na ovo meso koje smo istucali, idemo po krompiru. Slažemo. Pripremio sam dodatno 200 g šampinjona koje ćemo tako isto isjeći. Peć sam već upalio na 200 stepeni da se ugrije, pošto ovu tepsiju ubacujemo u zagrijanu
u zagrijanu rernu. Šampinjone smo naravno prethodno oprali i očistili. Odmah ćemo ih staviti odozgo. Ne smijete, pa ćemo kasnije još malo da posložimo. Malo ćemo i da ih rasporedimo fino. I šampinjoni će isto tako pustiti svoju tečnost. Tako da će to da upotpuni aromu i cjelokupan ukus i doživljaj. Stavit ćemo jednu kafinu kaščicu soli odozgo po šampinjonima. Pola kafine kaškice mljevene paprike. Već sam pripremio papir za pečenje kojeg sam navlažio. Znači peći ćemo sa što manje zraka. Odozgo naravno ide alu folija. Sve ćemo to fino da upakujemo. I znači na 200 stepeni ćemo peći 25 do 30 minuta. I evo dok nam se meso i povrće peče u rerni, da pripremimo preliv. 100 grama tvrdog sira ćemo izrendati u jednu posudu. Uzet ćemo jedan paradajz, oko 100 grama, 150. Njega ćemo sitno nasjeckati i ubaciti u sir. Paradajz će da pusti sok, a dobit će se malo i boje. U meso dodajemo prstohvat soli. Jedno ćemo jaje razbiti. Jaje uvijek razbijamo na posebnom posudi ako slučajno se desi da nije u redu. Jedan komad bijelog luka ćemo tu da sitno izrendamo da dobije malo bolji ukus. I stavljamo još 2 supine kašike pavlake, kisele pavlake. Sve ćemo ovo fino da izmiješamo. Sada vadimo povrće i meso iz peći. Evo znači nakon 30 minuta vadimo iz pećnice ovu našu tepsiju i pažljivo otvaramo prvo alu foliju i kasnije ovaj papir za pečenje, vrlo pažljivo pošto je temperatura jaka. Evo, sada smo rekli da na ovo ide ova naša smjes. Ja sam već smanjio temperaturu rerne na 180. Peći ćemo dodatnih 10 minuta. Ovo će biti jelo za prste polizati. Malo samo da poravnamo. Idemo ponovno na pečenje. Evo nakon 10 minuta naše jelo je gotovo. Znači pekli smo ga zadnjih 10 minuta bez folije. Pripremit ćemo ga za serviranje. Ako vam se ovaj video svidio, lajkujte ga i pretplatite se na moj kanal. Sve vas srdačno pozdravljam do idućeg videa. Prijatno!